Ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda RMC bwateguye gahunda y'ingando n'amarushanwa ngarukamwaka ya Qur'ani ku rwego rw'igihugu hagamijwe kureba uko ishusho ya Qur'ani ihagaze mu Rwanda no kunoza imyigire n'imyigishirize yayo no kubyaza umusaruro ibyiza byayo. Izo ngando zizaberamo ibikorwa bitandukanye birimo amahugurwa y'abarimu, umwiherero wa nyirasenge w'umwana ndetse n'igikorwa nyamukuru ariyo marushanwa ya Qur'ani ku rwego rw'igihugu musabaka, aho abana bazarushanwa kuva ku majuzu 5 kugeza kuri Qur'ani yose. Ingando za Qur'ani ni umwanya mwiza wo kwita ku bana n'urubyiruko mu biruhuko hagamijwe no kubatoza umuco nyarwanda n'uburere mboneragihugu. Ingando n'amarushanwa by'uyu mwaka bizakirwa mu karere ka Nyanza mu kigo cya Ashakirina no guhera ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 maze zisozwe ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Muri izo ngando kandi abana bazabona umwanya wo kwidagadura no gusura ahantu nyaburanga ndetse na ndangamateka. Yemwe nshuti za Qur'ani, ngiki cya gikorwa mukunda kirongeye kiraje, murashishikarizwa kukitabira no kugitera inkunga kugira ngo gitegurwe uko bikwiye, kuko ari urubuga rwo gutoza abakiri bato umuco n'indangagaciro za Islamu. Al-Qur'anul Karim.